Ukuba i-order follower ke ngokwesichazimazwi kusho ukuthi wenza lokho okushiwoyo ukuthi kwenze ngaphandle kokuzihlolela wena ukuthi ngabe lokho kulungile noma akulungile yini. Ngike ngakhuluma ngaphambilini ngabeka ngathi abantu abasebenzela uhulumeni, ngabeka kakhulu ngachaza amaphoyisa ukuthi ama-order followers. Akusiwona kuphela amaphoyisa, wonke nje umuntu osebenza kuyingxenye ezihlukahlukene ngokuqashwa uhulumeni namanye ama-institutions, ngoba akusibona kuphela abantu abasebenzi bakahulumeni esigxile kubo, ngoba ngiyanazi ngiyayithatha i-offense ngalokho. Maningi ama-institutions asebenziswa ile New World Order, kodwa kakhulukazi abasebenzi bakahulumeni, abantu abasebenza ku-banking system, abantu abasebenza ey'bhedlela or i-healthcare system. Maningi abantu abasebenza kuma-religious organizations, organized religious organizations, ngabe uyi-Assembly of God, ngabe uyiphi, as long as kuyi-institution edila ne-religion, yonke leyo nto isa-create abantu akufanele ukuthi balandele imithetho. Yonke indawo la uqashwe khona kufanele ukuthi ulandele umthetho lo abakutshela wona, futhi awuyihlolela ukuthi ngabe le instruction enginikwe yona ilungile noma ayilungile na, ngabe iyamhlukumeza omunye umuntu noma ngabe ayimhlukumezi yini. Awukuhloli lokho ngoba wena ulandela imithetho. Kodwa-ke vele abantu njengoba sama-species, humanity, sabantu abane-self-loathing, sizongena kulokho ukuthi siyabantu abazinyanyayo. Ziningi izinto ozaziyo ongafanele ukuthi uzenze, kodwa uyazenza ngoba vele wena usu-conditioned ukuthi ube a self-loathing species, okusho ukuthi umuntu ozinyanyayo, ongeke uze uyenze i-decision e-different ukushintsha i-outcome ngenxa yokuthanda imali.